Thirikari ya kaunti ya Meru ni ekire wirane bwa gukiria kithomo kaunti ya Meru. Kaunti ya Meru kwa miaka ni thitwe na ritwa ririaga ria cukuru cia kaunti iji gutongeria ke igerio bia kinthiguru na kinya murito kuma kaunti ya Meru gutongeria nthigurune. Kiri umbani bwa kithomo no mwanka bwambiria mwana munini. Governor Kiraitu akiromba kura kiwirane bwawe na ugire atonya wathanine agatigera o mwana onasari na gukundweria. Nkuruki Governor Kiraitu na ugite kithomo kia ana banasari takio kithomo kia ECD gikethwa kikia utheri. Kiwaki na tutebirie au kithomo kia primary kuma standard 1 na standard 8 kiga free. Teu ona ndi kithomo kia university kia kira gitijare kia nasari niona ndi bukara ya mbecha nenda wira no gavana imuntu munene Kiraitu muruge gavana Meru kithomo kia nasari kia Meru gikitho hiki otheri. Mwaka jojo munini wa gavana Titus Ntochio Antone angavana Kiraitu bagwatanete na minister wa kithomo kaunti ya Meru Lina Nkirote ibaruguririe mubango jojo juria Ameru baba inge betete kuona kethoro jukombika. We are just beginning this program. We will be giving milk twice per week, Thursdays na Tuesdays and Thursdays. But this is real pilot. As we move on, we shall commit more resources. Our desire, our goal is to make sure that we give this milk 5 times per week. Kuringana na mwarimu umwe wa ECD Ntereche Gembe Central kuma mubango jojo wa thirikari ya kaunti jo kwambiria ana ibongekete cukuru onto agochokeria thirikari ya kaunti nkatho. Urana be ya skuru ko meria rere ko ya skuru eye mwambirire no mwaka yo ibe ya skuru boya tuko ira ba kumenyeria rere ku bega era ba ke ya boya tuko yinge mbetara ndira challenges sia gutera bunene no ntuko kwethirwa ationdera bakimenya bethara bakimenya oteria lakini tuko ira kweneria ibe ya boya sana kagitene kamwe ikari kano ikwae na siasa bunge na kaunti ya Meru ari MCA bamwe bamena iria mbecha cia mpongeri iria ciendekithetwe ni Governor Kiraitu mbecha iria kinya mubango jwa iria riria ana ba ECD jwari ende muthiene bunge ya kaunti ya Meru netikirie mubango jojo na gukurukia muswada. Thirikari kaunti ikendelea kukundia aneria barabe ECD ibukugua mibango erio nye next year kinyathe ikuraria siasa kidogo MCAs betu batugwete mbaru tukendelea gukundia na ba ECD area. Gukurukira thirikari ya kaunti itongetwe ni Governor Kiraitu murunge kwa mwaka jomwe arimo 506 ibandikitwe baria bandikitwe kikandarasi ya permanent and pensionable. Nkuruki thirikari ya kaunti ya Meru nekete kigina kiria ibangite gwaka irasi 111 bia ECD kenda ana banasare bathomithirwa ku. Gukuruki ya ministry kithomo ya kaunti ya Meru mirandi mwanya nekia gukiria kithomo kuntu mwanya kaunti ya Meru. Nkuruki kinyanga bana Kiraitu murungi netete guntu mwanya kaunti neje muno guntu kuria 10 na kurugoria mirandi ya kithomo na kinya kurugoria muradi jwa mwanya jwa kunenkanira mauku. Nataka mtoe watoto wenu kwa ng'ombe. Kazi ya watoto isiwe ni ya kufuata ng'ombe. Kazi ya mtoto iwe ni ya kwenda shule. Tumesikizana? Watoto wasome, hiyo ndio itakuja kuinua area hii. Na nyinyi watoto msome zaidi. Tungetaka kusikia kuona madaktari kutoka kwenu. Mainjinia wale watajenga barabara watatoka kwenu. Walimu kama Abudia ni nyinyi watatoka kwenu. Kwa hivyo lazima msome kwa bidii.